Abatura muri Kashenyi umugombora ya Rutoto mu district ya Rubirizi basimira umunyambabazi Judith Amanyi umuganiro habwo kubakorera uruguto oranyamitembe orwosere ruri mu mberambi. Abatura nibajya ngo kutambuza by'imishuburo yabo kubire kutacubasika abwo muhanda wo gukuba mubi. Tuventegura mabaye tugiya kuno mu cyaro tugahisa ruguto honyine meyi no ruguto ruhango shanga ko muntu yagwara mu batama bigampaka mu mutaruguto kuri ife konka kuba rukozire atfinizi ikayo kuno emotoka zikayo buri kimati mbwenu kirija bwo ruguto gwito rwo kureba obeno yegura miza mutwe ugareta kuteri tafari kimara kuteri tafari kugeza kugira ngo abana bagegure bagata hihi no muhando gwocezeho mwanga wagweceza kuno wakubagabe guzanigaza kwatika ati bakigatanguteriye mpango ugwocezaho kimara gose atomotoka izegiye ngati ninditerraha nyocheza deni barikiya no mucwena no mutwarizo gwa family yitu eyo mwami amanya kureba ngo twaguma supporting abantu turukozesa eshaho yitu nche tubire twa supportingire nguto nyinji omagombora gandi yani kunafunero kumanyisibwa ngo ruguto rwito runangwa aho mutako matura na teresi musanyusa arukungambira to muhanda gwito niko kujantirekananye mbakwatireho aze side yo ruguru tukasharamo kugira ngo obatshishikarirwa tushemere kutunga kagudo omurwire babara mwihomwirwariro bakamureta direct bakamuisa ahawe. Turiyatemba Meriton mukuru w'entebe ya Kashatu habwe gombora ya Rutoto asimira amanya Judith abwe birungi byariyo nakorere cyange iki no kubwinya Mariona atwiri ayinuka kuyambira abantu nishika henyuma kayahira abantu bikumi project yabiye na yibembera kandi nawaza kureba twaba twinebetengo byinjo mwanya ugo we no mushiyo tibakaboraga abantu ito twateka mwakasente government yateka musento muhanda gwagirachi gwaterezo konka no buvunanzi bwabo nkabataka okureba ngo bundi haza munke bishaka batakarinda cye amanero sisiri nsekwa kurebuka ngo twaye kwatiramu twa mobilizinga ba members aba batwirene be kwatiraho baterize imihanda yabo kurugirira ngo kuciri kwetago Gashokones Masindianaba.